Tugiye kuongera kuririmba tuvuga ngo siku moja mavuno yataisha kabisa. Tutarudi kwa kuimba tukisema umunsi umwe tuzahurira mu ijuru ndabera. Amen. Bari bavuze ngo dusubire muri. Turudi kwa nyimbo hiyo tena. Ashauti haleluya. Amen. Haleluya. Tugiye gutanga haleluya. Tutashauti haleluya. Uyu munsi n'uwe vyishimo. Siku ya leo ni siku ya furaha. Uyu n'umuyumba w'Imana watamye Imana. Huyu ni mwombezi wa Mungu aliyemuomba Mungu. Umwanya tugaza mu mwanya wa kumusema. Kwa muda tumefika kwa muda wa kumuaga. Tugiye gukora icyo yakunda. Tunastahili kuyatenda yale alikuwa akiyatenda. Haleluya. Haleluya. Amen. Na wamama tuweze kuinulia Mungu tukufu. Haleluya. Wote mliokuja tumuinulie Mungu tukufu. Haleluya. Amen. Turudi kwa muri hiyo. Duhere ku verse ya 3 ivuga ngo kama tuamini Yesu. Tutarudi kwa kitenzi hicho cha 3. Kama hatufiche dhambi. Na turanga muri.
ili tuweze kupokea maiti ya marehemu. Reka baze bawijize, acha waweze kuingia na maiti ya marehemu, hanyuma turabwira ibikurikira, iposa tutaweza kuwapea mwelekeo mwingine. barakoze abashoreye umurambo batuyoboye waliongoza mwili ya marehemu, ikanawe waje ku ruhande, acha na waweze kusimama kando. Reka dusabe Reverend Jean Paul amase Shimana, niweze kumwomba Reverend Jean Paul aje aweze kumshukuru Mungu kuri iyi gahunda indi tugiye kujyamo, kwa mpangilio mwingine ambaye tunaelekea, kugira ngo Imana itubashishe ili Mungu atuwezeshe no kuzumva no kubyakira, kuyaelewa na kuyapokea. Karibu sana. Imana y'ukwizerwa mu izina rya Kristo Yesu, ducecekeye munsi y'ubushake bwawe kino gitondo cy'uno munsi, imitima yacu n'ibitekerezo byacu bicishijwe bugufi, kuko icyo wakoze nta wundi wabasha gukora keretse wowe gusa, natwe twemeye iby'ubushake bwawe mwami. Uyu mwanya rero turakuraritse kugira ngo bane natwe muri kino giterane cyo guherekeza umuvandimwe twabanye muri buno buzima, cyane cyane twabanye n'ubundi mu buzima bwo kugukorera mu buryo butandukanye, ukabona yuko igihe kiwe kiba kigeze rero cyo kumwisubiza, tukaba twateranijwe n'iyo mpamvu yo kugira ngo tumuherekeze. Mana nyirijuru mu izina rya Kristo turakuraritse kugira ngo bane natwe, reka umwuka wawe wera abashe guhumuriza imitima yacu, reka ubugingo bwacu burushe kunamuka no kukubona wowe Kristo wanesheje urupfu na kuzimu. Mana nyirijuru mu izina rya Kristo, sanga imitima yose ibabaye iri aha ngaha, sanga ubugingo bwose busa n'ubucitse intege, reka umuco wawe ubashe kumurika mu cyumba cy'umwijima uba watugose, ariko turashima yuko ijambo ryawe ari rizima. Mana nyirijuru turakuraritse kugira ngo ushobore kubana natwe, kandi tuyoborere ino mihango ibashe gukorwa mu bushake bwawe, indirimbo ziririmbirwa hano, ijambo ryawe twumvira hano, ubuhamya buri buze gutangirwa hano, igikorwa cyose gikorerwa hano kibe kiguhesha icyubahiro. Urakoze yuko nta rindi zina rivugwa keretse rya Yesu wasinze urupfu na kuzimu. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Rakaza mushumba. Asante mchungaji. Nimwicare musubire mu byicaro, niwasi mweze kurudi kwa nafasi zenu kubwo kubahiriza gahunda, kwa ajili ya kuheshimu muda. Turaza kubikora neza, tutakuja kuyafanya vizuri, kandi n'indirimo turazigeraho, na hata nyimbo tutaweza kuzifikia. Abantu baje batwaye umubiri bose, izi nizo ntebe zabo, wale ambao wameleta mwili wa marehemu, hizi ndio viti zao hapa mbele.